تماشاوان عزیز اوندی ساب دوباره اون بخیراتنه لستودیا من ایرو میوانه کی من هیه ماموسته ین ریبر ین پسپوره که او بخواد سر درونی پسیکولوژی زاروکان گله کی سکنه ماموسته هم یه ریبر هم جیبود وقت بیشن جیبود زاروکان جیبود گنجان جیبود جوانان دوی حیام دا دکو پرورده خو باش بکن عبدالرحمن یل ایرو میوانه من از بینی بخیراتی سر چوارت هاتی دوست مروا گرکا هبن داکو مرو مسئله مروا چه بون حقیقتا عبدالرحمن خوجه چخار من گازی کریه نگوتیه نایم یعنی خودش رازی به نوا حقاس کارو باران تهیلا لدیاربکر تیرو هاتی در سری مثل چای مرات هاتی سر چاو نیشه پر کیف خوشت بیم باشه اجیته ملوری ودی بیدیم کفهمشته گله سپاس ما تلفون عبدالرحمن خوجه را ما خبر دادم عبدالرحمن خوجه یا اشتد آنکت کاتی پارو کردن ناوه آنکت دا گنج ما جوان ما زیادتر بالا خودانه به تکنولوژی را خصوصا تلفن تابلت را به اینترنت را گله کی مجور بونه ایجا گلو من مراک عجبا ونا تعلقه کی بخوراتینه تعلقه بخورانه ایرو حیاج دسته مهبه تماشاوان عزیز اما سروی مسئله یا بنده یا جی بندواری به تکنولوژی را یا به اینترنت را اما هنکی سروی خبرنی یعنی باغملی بونا مروا کل سر تورا جواکی اما هنکی سروی مسئله خبردن وتری اونسا تایبت ما حاضر کریه دا کو و مسئله ام باش راوه بکن باش آشکاره بکن و دوی هیام دا ام جبو گنجی خو زاروکن خوشی ام ریه کی جوان را نشان بدن یعنی به هاتنا کرونا را زیادتر ایدی بالا مل سر تکنولوژی بو وکو ام بونه اسیرین ین تکنولوژی جی حقیقتا اسیر بونک جی دوی وارده هیه مرف دوی به هنک وان مسئله خبر بده کسی کل ما تماشات کن هکا پرسکا وجی هبه وجد کارن مساج خو پیام خو تبل برنامه و نصار یا فیسبوک و توییتر اینستاگرام و خطا یا واتساپ یا داویه هفته و کارن بشتار ببین ام ده صحبت خوب کن حتی ساعت 11 از مساج وجه نوا برنامه ده از ج برز عبدالرحمن یل از بجم جوی پرسم از برین ام دست بکن معلومته یعنی بندواری اسیریا تشتان یعنی اصلا زوزو چنابه یعنی دوی شرط و مرجع را لازمه دوی هبن یعنی حقیقتا شرط و مرجع هبن ایجا نظام گلو تثبیتا مچوه یعنی به هاتنا کرونا دیدم ام مال خواهی زیاده ما وقت در باز کر یا کسی که حیان حال دروا به جیانا دروا چوندونو هاتنا وی هبه بکه و ماله ادمال ده عاجز به دوی هم بری خوب ده او که ام بجنیه معلومات بلا خلوان بخه یانش دوی بکه و تلفن و اینترنت و تابلت یعنی ایجا دوی هیام ده آنکتا کو هاتا پارو کرنه حقیقتا مترساند یعنی مثلا گنجی ما 6 ساعت 7 ساعت روزانه به تلفن به اینترنت و تورا جواکی مدیا جواکی را مشغول بودن خوشم اف چه چید به یعنی مر چه ناوکی لوب ای سری و بندستی و بنده و بااملخ مر بدینه ام بری خوازی و بنده چه دست به دکه ام خلاوی بکن وعده که سبینو چه دبن که نکه بتکن خوارن و خوارن وی کیف خوشت که وعده که ام بیشن شیر ودخواه دمجیده هورمون کی ہے دوپامین جرات بیشن یا کیف خوشیه نه؟ ها کیف خوشیه هورمونا کیف خوشیه یا جیم بیشن او که خواه احتیاجی که خواه دیته دی سوی دوپامینته اوی چاقه درکتنان در و توالته و شیر و خوارنه جوی پیفتر تشکی بنده تنه تشکی که پتک به باغمنیه تنه بله یا چقام مزنده به اقصاد تشت کevin navji yani püştü ben bejin evke gard keve xwarind keve ve xwarind de keve eke dopamin neçet ke zede tiş çedbin tişte ke tecar ki kire o ki kefate hate de mejide ve dopamin nerede çekirin dnabera hücre mejide dopamin evke peymanan tişine o keyf خوشت که جبوی یا جاره دویا اوی مجی دخوازه دیساب که
Ya tişte veka televizyonu, veka interneti, veka bejin emkarın bejin ser çıkarı, alkolü, kumarı, ben tiştmiştacı giş bende بدوم تكن وعدك وكيف خوشيه دده جاج دبلا خوارنو و خوارنه ره اوج دبلا امبيجن سيبوري ره دوبامين بفانات çekirin. Ha zede de bu. Tabii. Bu an yani ve kahvete evke ve خوارني جه در خسته به de vücude de امبيجن evktene ve خارچه و خوارنه dopamin çe nake karşıya internet de çekirin. Yani eftişe ki vak fizyolojik. Şu fizyolojik. Fizyolojik. Mecid edebe sentral cihe düve bölgede kası haban niske tam da orta mecide. Eve dera evka cihe kefxaşiye mecide. Tabi evdike nasıl? Evdike. Cihe vaka niske. Evdike. Vi cihe vaka niske çıkak işte ki kefate jerette dedi ki eve dera aktifti be. Yani hocam mesela baskır ya ana tişteki fizyolojik. Yani merv dikeve medya ecvaki mesela embejin yek merva light ke merva da acibine. Dedi mesela kefate te. Kefa merva te yani. Ki naxoze xone acibine. Mesela despege da te gut çıka genç boy. Kefa mahat yani. Yani ev internet da jber ku cazedeye. Bezane bu mervenat kanapsa yani merv jber ku merv dur da kef xoştu be. Merv dikeve nave. Ya tişeki ku merv kef xoş merv xwaza her tim duwe dere be. Ev jî dibe ku merv dibe esîrê telefon û tablet evkê. Em di psikolojiyê de jê re dibêjin tolerans. Tolerans tişkî ki berê kêfate jê re ney te bikî carkî û wan carê di pê re tê ki te bi kêf bixwazî bikî tolerans nîşan dide. Toleransî di mejî de di wê bölgê de di wî ciyê ki me gote xasî nîske tam dorta mejî de wadek wê dere wan reseptora hareket dikin ew dikin wê dopamînê dişîne di navbera da hep hücre de wan biheve eşkere dike. Ew dide ya dide wî bi nêzî 5 milyar ew kene hücre hene wan sinîra giş be hevdûre dibin yek. Giş be hevre aktif dibin o kefe distine. Tişke ki merv car ki kefe jê bistine jî ya cara didoya te bu xwazî ne xwazî evî tiştî tê bîrate. Divê dira de tê bîrê. Ji wê re jî dibêjin epifîz bezî. Epifîz bezî de tê giş bîra merva wadek hate bîrate jî ya te dixwazî bikî. Mesela em bêjin hatta go fizyolojik tiştê fizyolojik em bêjin mesela döndire rojê de ve xwarin nan xwarin razan derketina tuvaletê evana fizyolojikin em bikin nekin jî mecburiye. Mecburiye. Ama dopamin jî wek mecburiye. Dopamin çavat ke mesela evana te mecburi harî tuvaletê. Belê. Yani te nikarî. Mecburi nam ve xwe avê ve mecburi nam bixwe. Razê. Wan dike veko ama mesela em bêjin te mecburi nam bixwe te mecburi çikolata bixwe. Na. Na. Ama ya jî te mecbur cigarî bikişîne. Em bêjin mesela dîsa araştırma ki heye jê dibêje ji her mervek cigare girkî û nekişînin wê nivîsandinê wadekî dixwîne ji her sedî 85 diçin cigare vê dixin. Ew çi tê? Ew ya binêre ne ihtiyacê. Ew ya ne mecburiye. Ji ber ke hate bîrate wadek hate bîrate îcarî te diçî vê dixî te dikişînî. Wadek xala çikolata dike vê dixî te dişî vê dikî dikirî û dixwî. Wadek em bêjin WhatsApp tê bîrate, Facebook tê bîrate, Instagram tê bîrate aynî weka wan e tolerans çêkiriye. Li xarşiya nan û xwarinê û tuwaletê û xewê bû em bêjin ew ê dopamînê vê neqlê biye Facebook, biye çikolata, biye wan tiştê din dopamin li pê wan çêdike. Vê toleransê ji ber çêkiriye dike mecbûrî. Hêjê min ji bo vê programê min dehep kitêbên yê mejî xwande. Erê. Wan nizîkeva di sê roj ez kitêba dixwînim. Min dûr da mesela min tiştekî dît. Em meseleya dopamînê
تشتكي وصل دبيجن بسبورين يكون سيرفي مسألة شغلنا يعني هكا خلت من راس بك استم دبيجن دوبامين شخص مرف دستينه مثلا بيجن دوبامين جبركو احتياجك كإنسان ايش دفع اموي نافروجي دا عم بستينجي ليه دبيجكو جبركو تجارة كدنستان ده وجود انسان وصايكو وقتكو توينستان مثلا بيجن تستان تنافروجي دا توي صد جارستان ده هكا توي قدكر كماسي چه دبيجك وين انسان بالسنر دبه اري عاجز دبه للدردور خود قلبه مثلا انا ديو بافتي بجنيا مثلا بجنيا كره مبسع هاي قيسه مبسع حتى بط بين ساعات التليفون دبي تليفون دينا قلت له شو التليفون داتينه او لاوك يجي او خيزك عاجز دبه بالسنر دبه اف دبه كو نشانه كو دوبامين مرج نشكوا دغريكو اف درتي از و مثال بدم اوه دیگه خوشتر وره فهم کردم پارکینسونی زنی نخوشین کی چواه نه من مثلا این داوی که چو محمد علی بو بله در عله معدکریه سکانه و عدیک دوپامین ده مجید هندک ده به مریف ده به وکا نخوشی پارکینسونی yani dedi canat bije para adis bu خون نچو مجیوی درعلی پیه مری و درعله اویا وی چاق دوپامین دکوه و عدیک دوپامین دکوه جی جا هاوی کته کال کره مری وارد به مری وارد بجار کته نایم دوپامین لازمه ama zede buna wî pir talûke zede buna wî na zede buna wî jî baş e de van nexweşîna pira de dopamin ji me re lazim e di pirê nexweşîna de derman tê dan dopamin mesela ji bo Parkinson'a dopamin derman e pênc hep hormonên e endorfin dopamin melatonin oksitosin evana هورمونی کیفخوشیه ته سه حبجی آدرنالین نور آدرنالین و کورتیزون جی اوانا جی اشارن یا روینه یا اشارن ته امبیجن تو و هرچکی راستی هفدو هاتن دوپامین تنکاری به دوپامین شتره نه لازم آدرنالین شتره وین کنه آدرنالین و کورتیزون لازمه یا ته پیره شرکی یا ته پیره بروی جی بروی اما که ته بیجی از کیف خوش ببیم یا جی تشکی جمره لازم از هرم دعوت کی از به والا خوره بزارو که خوره بگرم و چاقه ادرنالین و کورتیزون شتره نابه و چاقه جوان هر پنج هورمونی دین یک شتره لازمه جبوی اوی اوان هورمون جمره لازمن جمره لازمن لبله ev güdü korde, tişte ne başlı korde. Embejin li karşıya dopamin li karşıya tişte baş ki tecrübe xwe kiriye. Mesela nan xwarin tişki baş e, jibok til jiyanê mînî. Gerekil pêvê bihatana menan jê derxistiye, xwarin jê derxistiye, evê dopaminê li pê internetê tê. Yani tiştekî li pê wî vere me guhertiye. Yani hocam, dopamin lazım e, gerçi çebebe. Hocam dopamin lazım e. Dedi mazleme gotine her tişte zede zirare. Eri. Mesela her çit bebla. Mesela zede zengini zirare. Zede komerv hers bebe zirare. Te her tim te bela xone de tişteki yani çit bebe te sersariye ki xuinsariye ki zirare. Yani dedi denge ekşi her tişte lazım e. Lazım e yani. Mesela zedebuna dopamin ku emjirat bejin hormona kevxoşiye ya ku merva baxtewar dike zedebuna ve çidbe teknolojiye da zedet gije merva ku nişkava merv qut bike ve engeji encama kadın ederte sonuca kadın ederte holi yani ev denge kirina ve geleki mühim u giringe tişte ku mefaham je nişka ve merv nikare tişte ke talimi تبجار كده دفجة بردي هكا تدفجة بردي قلاويت كي
لیکن تبیجی ام دوپامین کم بکن نراسته دوپامین گرکی زیده به اما تشتک دوپامین تینه گرکی تبگاری گرکی تبی بخد يعني وك انترنتي اینترنت ام بیجن چیه ام کیت پرسیت نزانم به ریزینه یا جی ام صحبت كده هوجا ام صحبت جبوك مثلا مريف درجة برد مريف كاري تشبكه يعني تبعدي انترنت يعني دفج انترنتي مرب برده مثلا يا جي ام بيجن دفج تشني ديسا بند مريف باغمنيه كي تشد ببرابه مريف تشوا دفج برده دويدرا da ام بيجن مثلا ميلاتونين هيجا ميلاتونين دوبامين بهبره وعدك مريف تشتكي كيف مريف جارتي مريف دكه بخوت شي دبه اللي وعد مريف رادزيجي شي دبه وعدك مريف ديتشي بتوب ليزيجي شي دبه فرقيه وتشي فرقه وانتنه فرقه وانتنه اشترت تشتري لازم ام بيجن مثلا زانكات تشكي ادخوازم بتبدا مكرين حسن ابي قلم كاري بقري بتم معنا كاتشتا خوسته تقول رجع في قلمه تشكي تجمن دا خواص كر يعني تمام اشتاتيرك مشترك قوتيا راجع قلم اما دستو مليته وهاب ومخسته زوان فيكن طوان فكي مشترك قلت انا حسن دستي خو ملي خو وهانك فيك بلكي تبي بيش يعني اما قلت حسن راجع في قلمي هم فكر هم تراجت هم جيت فهم نكرك بتشي بتدي دم كريم اما في قلمه يامبو بتدامنها يكي شيء زفت دم يعني جارنا تشتي وري كمريف بمريفا تشكي بدك كرين كي جي فهمنا كي تشكي مجبوري تاخي شونا تشكي دن يعني انت بغازي انترنت خطبكي تجرب يجي نك في انترنت يا جي يشتي يا تفان رجع بر دغري ده هلا هنك بكنلو تو ها بيجي تي اوكاوي تسيراوي كياوي دبه نابه اما تراجي دستي بني هرم بهفره امبيجن الباركي بقارن يا جي بني هرم خوارنكي بخون نو دمكي بهفدو درباس بهفره درباس تكن تدي تجبير كرين اذا هندري تعزيه دجي اوي تشتيتنا مثلا لكولترا مبنره بيشتيك وعدك مريض شد به امكان رجال با هفدونه چما کنه خودیه تعزیه لسر ایک رحمت کریه پر نسکنه پر نفکره مرویش پار وجد کبچه پار دکی مجیوی بلد کی یعنی نخوازی دایمال سروی بفکره دوی چاقی پیدی دیج بیر کرن بله Hocam mesela ana karite ser gencane, ser medya civakiyeti yani dişevak radbi hatta var hem bir gencan rayı bir civanan rayı meseleye perverde heye mesela eğitmeye mesela peşarojeye gelek ki usa embejin gışna verdin yani zaruk yeme mesela gelek tiştanji evkutken mesela psikreki wan problemi wan de bavji emji mesela bu xoji datin peşiyan embejin gerkat bir falan kes devet falan mesleki kazanç ki em barek jil ser wanji dikin دناوا وی باره دا دناوا وی لزو بزه دا وی جیانا کو سوریک هر تم ده حرکه دا او جی تخوازن خوش جوید بشکل دور جی بخن و تخوازن هنگ جلوه در راحت ون وقت ما گویا دوپامین و ملن وانا تخوازن کو او جی بواره بگرش بکو کیف خوش تبنو در جیانا کا سترسیه و وی در جیانا کا کیف خوشیه خوش زوله دکن راست خبراته خب چه خوشی وقت خطینن از خوازن وی پرسش تا پرسم و از جنجان جی پرسن به مسئله مثلا زیادتر جبه سر کار بارته مدیا جواکی ده خوشم چند ساعت وقت خوب وقت قتینی يعني مثلا تقع حسابها فينا كريه تقولي او لاز 9 ساعات اساس ما تبي يعني از وابجم لغورا تخمينا من دورا 40 دقيقه وان da ancak çeker. 40 dakika. 40 dakika yani ya gece saat ki ya na gece. Hocam mesela karete vi işi da ya. Tednava vi kare da. Devet tednava da bi. Yani saatek tednava katini. Hocam me merak kır. Mijim merak kır. Men ki bakı. merak kır. Mego gelo ka gencemet kijan platformandan ne. Çıqas vaqt vatqatin. Çend saat rojana da vaqt vatqatin. Hocam az bawart kim bersive wan hnek rej nişane mebde. Em herin wan godari bikin. Duran mevedresa sohbeta xwe devam bikin. Em herin gencan ba gence mecwan me beka mecwan zika kan kolana me ki girtmin mecwan pirsi. Mego
روزانه نوا روزه کیدا اف تلفن و تابلت و اینترنت دا و چقاس وقت و دم وقت قتینن و انت کبین کیجا سپانان حتی ما پرسا کدیجی جوان پرسی مگو گلو اف تشتیکو مدیا جواکی دا اینترنت خوتیکو مرف دکوی گلو مروا و بسنر دکه آننا ون وینا هیست کنا که گنجه ما چی برسف دانه باشگاه بدنه دورا ملوه داره هنکی جی شیروه و خبردانه وان بکر الجراوة اتكال سوشيال ميديا هل سر ميجي انسان بسوشيال ميديا ولو اسوشيال دبي هناك جي خراد بن هناك جي دور düzgün تكارون kullanmış bugün Instagram zaf kullantıkın و تيك توك zaf kullantıkın yani zaf çıkama telefonu saatime var şey ياي دو ساعات لازم 3 saat yani şey en fazla 4 saat از روزه يعني وقت işim اینترنت نیه به روزه ساعت که 2 ساعت اینترنت ما اما جانا جبو درس آقا از کم یوتیوب جبو درس اولو تکرار مکرار بکم و این جانا به روزه 3 ساعت 2 ساعتات کم اینترنت دا تكلم انترنت تلفوني شيء از روزه 5 آن 6 ساعتات کم اینترنت جوا کم مدیای ده وی کارت کمش بروی از نابرا منو اینترنت گلکه از روزه 6 7 ساعت تتكلم سوشيال ميديا مثلا فيسبوك و تويتر و ondan sonra شو بيجي انستغرام و تدنا يعني هنجر روزه 6 ساعات هنجر روزه 2 ساعات والله دقيقت يعني تو تلفن ده تماشا چی کی گلم پری از تماشا هنجر اینستاگرام اتکم شو یون تلویزیون تماشا یوتیوب موزیک و اتکم لا اجي مكتبي درت كيفم ondan sonra açma yurda ay mesela goşçuma futbol kurses tüm aznaçım telefonum nine hocam ama go mesela şey bebeci az gelegi وقت غدير نايت انم mesela video dersi video ana gitmeyiz benim çok gelegi yolu instagram'e haya az kavim da ama ana geleki roje ortalama 8 saatime telefon etçi o sosyal medyada تماشا يوتيوب ادكم oyuna dikem, Instagram'a dikem, birçok WhatsApp'a dikem, WhatsApp'a ödev şeyine. Instagram, o beter isterim. Çünkü kavramda ne kadar kım, işte ki şakayla kemezine biz şakayla kımına peşiyat eder, ders bas, ders bas be. از یوتیوب کم یوتیوب ده یوتیوب گوش بگو درس بگو خوجه genel olarak درسات تابعیش یوتیوب از genel anlamda کم یوتیوب ده از نوچه شوپینم و آبوریه شوپینم و چند هنر شوپینم اینترنت ده genellikle Instagram'da ondan sonra haber adına ondan sonra işte böyle tüken video aşkora tüken her derece ama kurye becerim tüken yani cimrane avantaj olsa bejim ya muru çanki kullanmışken olsa ya yani severe kadar kullanmışken fayda kadar cimrane beta avantaj. اون دام روز زده وقت درواز که ابتشتکی باشه یا نباشته نه هم جبو و هم بجن ها خارجی برازی واجی هنی گلو تماشا کن. والله مرو زده تماشا که برای یقم جمهور لازم به مرو پیش خواب بکه باشه لی مرو بوش تماشا که زده و یونا بله زار سر زارا فلان تیشه بیده زعج زارو خرات بیش تلفن هنجاراجی مرکز زده دسته و نه یمکی که تخون نه ترازن yani her tiştiyon bir telefon yani ama digirin bizim telefon benim hep sakın yani çünkü insan olu artık olu mesela oynavi hana artık olu خود kujin insan gelegi çık ben beyni ve gelegi sakın telefonu sosyal medya çık sosyal gibi mecbur insan aslında hinka geliştirmiştik ama hinka jiblo ne başa juara jibo çava falan ne başa mecbur ve hinka çin unutkanlık falan zaf var açedben zarara ve vakti gelegi tükenen zarara hem tüştaya zaten ya gidi وقتی از کمی نگه زراره نکنیم چون که تیشته گوت خواهیم از خوینم یه دیز دوام نکنیش بولو. وقتی سوشیال مدیا انسان آسوشیال که؟ ولد که. مثلا از تلفن ده تیشته قلم ولی خود وقتی تیم جمع نکنی سه بحث سوشیال مدیا کم. بحث تیشته که دیدن نکن مثلا گله که. او نکنجا.
ki hem çabime yarmıştı ki hem yani bedenime gerek yormuştu ki. Derave de muro şuara kitaba mezene muro rasta internet nimetik خود تعالى اما بوقتی و زده نه interneti. ورنه هن کتابانه بخو هن کتابانه kitaba karıştırmışken muro ve çetira. بینه من مجیه من تعلت که زانم yani bu çave mi cine baş ama yani be telefon be sosyal medya cihaz nikarim. Sosyal medya devarış kanka ki مرزانی وقتی ما استر اینترنت مثلا اونم زمان سنیر شد که یعنی پسیکولوژی ما روش خراب که خدا موجارا به خوش دینا تا یعنی gerçekten psikoloji ما رو خراب کرد یا زوی جوار بجو تماشاوان عزیز مگوداری کرد یعنی گنجی ما حقیقتا هنک 6 ساعت 7 ساعت کمنه لگوری آنکتا که آنها بردسته جی لترکیه نوا گنجان جوانان دا لیکولین کاتیه کنه د مدیا انجواکی دا د سپان uygulamaya niyen medya enjivaki da yani زیادتر جی 6-7 ساعتان در باست کن مثلا hocam یک ناو دا گو مروا زیاده بخوی جی ده هله نوا وتری دا نوا او که دا مهنه خبر دا yani مرو انا گنجه من ببینن yani وینا راستیه که من وینا نوا اوکی دم هوا ما کی گرت من پر رپورتاج کریه yani و خود بشه yani 3 saat 4 saat دست بید که yani هر kim 3 saatش خو yani kabul فکر 3 saat خوش دنیا ایزولت کی ya tamam lazım hem ne yapıyorsun vena deyin derek ya şu hiç kimsem ne karın bejin yani karın bejin teknoloji kimse bej خو ve mer hiç lego darine ki lid vena dve mer zanebun bi karbine yani 7 saat mesela mer çit kete da وقتی خو 7 سالی 7 ساعت مرف چه در باست که چه چیگر که مرف وی که بفکر از بجم هم وقت دی باف هم جو وقت گنجان مرف وی که بفکره مثلا بیخوی مرف بینه 6-7 ساعت مرف بیخوی بینه کسی که خواندوانه کی کد مکتب دبستان دجی ام بجن جبو حاضریا سناو و آزمونان جی بخبته چقانه به اوجی 3-4 ساعته اش خو روش قدیه yani Ketebe khemini ve şoğlatıcı baradaydı şey. Baradayı. Ve araştırma nele Türkiye teneye cihani tevatiye kirin VR social diye evkiye cikiye van evkiriye le Türkiye 6 saat و 7 dakika. Bence 7 saat. 7 saat di internette der bast kın. Jwi 7 saati 2 saat و 5 و 7 dakika de medya sosyale de der bast be. De Facebook'e de, Instagram'e de, TikTok'e de, Twitter'e de, duvan dera de der bast be. Vade kaneka merv oha rudne o de fikre ki 7 saat beji, 3 saat beji ki de internette de der bast be ki بچه هاوی تیجر چه کاریب کی هنگ جهان تاب مثلا دناوی ده افشیه ام بجنوان خندوانی که لدرسات شغلین ویجده اینترنت ده درباست کن وانجی حساب کرنه یعنی نه تشته برادایی تنه یا جی sadece پیماز yani bu kar anina interneti komple internet yani de internet de Türkiye meriv ki ortalamaydı. Neyse 7 saat demdir bastı. Hocam mesela ve encam çi dine peşem yani advem çi je derxin. Tişte kem je derxin. Vade ki de internet de demek te ser xanini. Yani ya telefon destete de ya cit ser bilgisayarı te sekani. Em teşhis edeynin em karıca bejin te vek bendeye ya siri anha internet ve telefoni. O nokta. Hamet karar olsa bece. Jibo ke merif beze bende vari bağımlılık çiye. Çar heptiş yara lazımın. Yek gereki tolerans hat ve nişandan. Beri LPV dopamin çened bu anekal PV dopamin çened. Tolerans a peşiye. Dudure te ne xwazici yani destete hare vere birate o tijber xwe ve lebneri be hamde be hamde xwe asseya tijbo ve tizanibi ke zarar de teji te bidom ki devam ki
yani zanım Zirara jî te bexev de hele te birçî de hele perîtê çe tu nikarî dev jê berdî a çara ji bo tu jê demê zaman çê bikî tu li serê bifikrî yani ji bo wê bişoxlî tu vek hewî bibû hêsîrê wê didî hêsîrtê ji wê tê ji li qarşiya ekî be hêsîrî kî ji bo wî dişoxle tîjî ji bo vî tiştî dişoxlî ji bo wî az a pênce jî merivkare pê veke ama ba çara ve ew girêdayî ye tu ji bo wî kirikê bedelkî bidî yani tu pere xerç kî tu zaman xerç kî tu bedelkî jî kirikê yani bidî maddi manevi bebe. maddi manevi vadê bedelkî jî tu didî ya ew ya dibe bende ew ya dibe baxımlıq Hocam mesela an bêjin yani gorê ku me em dibînin mesela gelek kesê me yani kêm be jî 3 saat yani vay ested bînim saatekê ji kêm saatekî yani zafî me mesela ez bixwe ji bo ku ser kar û barê xwe ez lêkolîn dikim yani mesela kitaba min yek kitabı mesela min internetê de xwanda PDF'ye mi xwanda yani kitap bu yani. İşte ev ya kete ser wî 7 saatê te işte başê hene İşte mesela vîna ji bo ku wek kitêbek min wek xwandiye me ez hesêb dikim yani. Ku ez lê binirim belkî ez 7 saat zêdetir ez di nava internetê de me yani. Ha sosyal medya yani tora civak yani Facebook û Twitter Instagram hocam texmînam da ez rojane nîv saat navê de nasekinim. Em bêjin mesela sînorê me çiqas be em çiqas sînor çawa ji xwe re de yani vêna em ji dê û bavan re bêjin. Em bêjin yani rojane çiqas dem û wext ji zarokê xwe re veqetîne. Li gorê însan diguhere, li gorê lîseyan diguhere, li gorê xwendevanekî zanîngehê de diguhere, 11 heb kes li malê de hebin, xwişk û birayî hebin diguhere. Meriv çawa yani em teşîsekî bikin bir herkes xwe re parekî derxe. Em kem bêjin internet ew kiştek ve nava hevdû merivin karîjna Em nebêjin internet. Em bêjin medya civakî. medya civakî. Yani Facebook û Twitter û Instagram WhatsApp û TikTok û YouTube. Ev wana em ji bo wan em xeber bidim. Pir tiştî diyê la aliyê Çînê wan enkî tiştê din hene. Ana sosyal medya WhatsApp jem têxin navê. WhatsApp jî tê de. WhatsApp jî tê de aneka WhatsApp jî ji belki durum mene o ev kene mesaj hene WhatsApp giştiye wan edin. Lê belê em werin pirsate ji wî demek ev çiqas dirêj be berî wê em girkî vêya bêjin kengî. Kengî birate kevê. Ha, kengî kevê. Wadê ki dikevê pir cara tiştê xelat kitê kirin o tiştê ki dê û bav em pir didin kirin ev dibêje ki pirsê xwe bersiv bike dersê xwe bişoxle ödevê xwe çêke o nanê xwe bixwe çi tiştê te hebin ki di hundirê rojê de gerekî te bikî wan bike o di dûra rajê telefona xwe hewsa saet tê kevê û dûra razê di navbera xewê û şoxlê de telefonê didin ev ya ne rast e tiştê en giring de vî behsê de ev e berî xewê wadê dikevin medya civakî di hundirê rojê de me jî çi elimî be ev wana pirê wan paqij dike nahêle bicî be berê xewê ki wadê tu çi dikî ev ya di xewê de ji ber melatonînê tê girêdan tê ambalajkirin Belê berî ki te razay şoxla te xediya te der şoxlê qedan de te rahişt telefonê û te bi hevala xwe re xeber da ya jî tu ketî YouTubeê te video temaşe kir ev wana di bîra te de dimînin em bêjin tişkî komîk te temaşe kir te di xewna xwe de jî ew tê bîra te û tu dikenî diya te wadê te li efê davê ji ser te dinêre tu dikenî ya jî te berî tê razê te racî telefona xwe û tê de lîstkê dilîzî wadê tu lîstkê dilîzî vê neqlê dîsa de ki tê
لعفات اوی دوست که دنره دهینا که دوی تلفونی ده ترازایی لیست کاته دوام بکه بله راسته بیاریم سو چه دخوی ده تشتی که داوی ته چه کربه اویات دوام کرن جبوی هاوید نابرا درسو اگر که ویا خوان دوام به اگر که ویا جبو عزمونا خواه آمادت که بری خوی برا شغل هبه تلفون تنبه جبوی هاوی کنگی ده یا راسته ام بیجن جو دبستانه هاته اونه شیوا خواه بخون ساعت ششاده هاتیه و ششاده ششو نیواده و شیوا خواه خواره ساعت کی بدنوی ساعت کی بدنوی بهلن تلفونه بدنه بهلن براش خواره پیبلیزه نیف ساعته 40 دقیقه ساعت کی حتی ساعت و نیف کجی انکارن بهلن لگورا عمریوی لگوراوی وعده که هشت اویال لیسته یا جی خبر دا به حواله خوره تشکی هبو کره و تلفونی اوی دینه دست به درسه خواه بکه او شغلا خواه بکه پشتی اوی سر چاوی خواه نگه خواه درانه خواه بشو راجع کتاب خواه که و ناف جی خواه و رازه راست ویر ریزیه بله hocam mesela خبر دا دی بره پر باش تی بیرامن وقتی که تلویزیون نو در کتبون یا دی باوی می yani بخواه نگاندی آوان وقتان بری وقتی که باز کند بشه وقتی که تلویزیون هاتی بود دی باوی می گفت یا تلویزیون نرینن تلویزیون چیه تلویزیون نرینن انا اجبه که تلفن تابلت کتی جیانم انا بس تابلت و تلفن نرین جو تلفن نه تلویزیون تماشا کنه صح دوی تلویزیون تماشا کن مثلا امروزانن وقت دی باف امروزانه که د تلویزیون دا تشتین وصل بالتعلقات جبود دروني وبسيكولوجيا زاروكان هندكن امزانه يعني هندكن كيم درناين يعني مثلا خوجم انا ام دري خو كليتكن نفسا جبوكو دزنا كفن مالا منه ام كليتكن پنجرام دگرن حتى ام الپنجره خو ام وان شيشه فلان بيوان داتين داكو تشتكي خراب نكفن اوا مالا مروا دري خو جي دگرن خوجم من لي ام نزانن كو دناوا وردا هر تشتي خراب هي يعني دز هي خرابي هي بي سي تي هر تشتي خراب دفردا هي يكسر خود نوا مالات ده نحوجي كنت داري خو كليتكي از بيج مرف چو خو جويت تشتي خراب مرف وكشينه مرف بي وقت خوي باش مرف خو تخناوي ديدي مثلا زاروكي من باش نزان كيجا باش كيجا نباشه دو ديو باب جوان را هنك اشكره بكن كورم افليستيك نباشه اف نباشه دو اصلا ديو باب جو خو پرورده نكن دوی اوج eğitim هنک نستین دیو بافجی دوی واردا خبردان تدید بجه خبردانی بهتر تچوا خبر دیدی گرکی منی وی زانبه پر جارات بجه کی نلیزه دینه و تلفن یا لعنت لی وره اف چیه بسه ادی بسه فان خبردان وعده که دکه وان دکه تشکی جدس شه دندره خبردانی ده سه حب تشت لازمن هندره وی تشتیک تخبر دیدی تی چی بیجی گرکی تیویا پی بیدی فهم کرن تی چاوا بیجی و تی چه حس کریه تی چی دیده چه کرن دندره خبردانک تی بیجی گرکی جانا جرا دی بیجین ساندویچ سیستما ساندویچ وکا ساندویچ وگرکی دبنی ده parça kinan evet işte başa de liservi goşt he liservi parça kinan din he de hep işte baş o döndürevi de tişki ne baş tiştek dijet xwazi girki dibêjî mesela bejim telefon de destete de telefon destete de iştarat bejim ki Hasan telefona xwe deyne yani tedbir çi gotine yani bu mu tişteki ne baş bu ne baş bu her daim şu anda var dibêjin deyne ve telefonu dibêjin ama ji devlak ve telefonu deyne bêjî deyne dibêjî ki tişki baş maşallah te dinlerim tisal pır xoş dişi lezve telefonir destete de dibînim dibim belki tişteki dikarî bigîjiye
evya jere be mani. Ve engelek yani aslında engel. Be engel. Be mani. Jwi havi ez pırdı tersip ama ez Kore xoy zanim Silam ki hejaye kare ve deyne. Binere. Tişte başçı bu. Te lavuk ki bakli. Ev tiştek eştet xwazim çiye telefona xwe deyne. Tiştek bimi daye kirin çiye ejir tersim. Tişte en baş çiye nane seri çiye tkari deyne. Ev kapasite aminim. Evleme. Yani haberdan seri. Haberdan, tişte haberdani. Dest hoş. Jibo ya tişki baş, tiştek tije xwazi o bite çide çekirin. O dure tişki başudun. Deyne seri jere beje. İnternet be internet nabe diye vadi ki 91 de per deprem çedi bu. Deprem de jere gotin Ahmet Mete Şıkara. Haberdan ki kefam per jere da gote em nikarin depremi bidin seknandın. Le em çava gerki per jiyan bakın em bahmin. Ya bir internet de bir internet nabe her tişte me de bir internet. Mert gibi perabiş, zanı be perabiş. Mert zanı be jiyan. Dest hoş. Dest hoş hocam. Ama sohbete xodam bıkın ve tere kametine heye mezika kadisa persi. Evcar metjde u bavan me persi. Mego gelo internet u telefon xote ku wedit un yakser jwan distinin nastinin. وجوان ردم فتقتين وناقتين حتى ما تشيكي ديجي ما جو قالوا وين باورن كو انترنت وتلفون وان عاجز دكه بالسنر دكه كدي باف چي قوتنه اموان گو داري بكن دورا من سيرفي امسا خبر بت گوراوا تلفونی دستا ای بریکا آن تابلت تلفون سر بابکا و زاروکا چی فیداوی هست چی ضرراوی هست و گریم بحثه فیداوینا تنهی چما فیداوی تنهی و پیرک و تلفون دسته زاروکا که زاروکا 2 سال 3 ساله و خوارن دوی وینا که به او بابک و چا خوارن تو نزان چونکی تمام فکراوینا لسه تلفونه ضرراوینا پر اما کاراوی هندکی زارو کره مدیای جیواکی یا دا امجر بجن تلفن تابلت وقتی گو فایده بزانبونی وره شغلاندن فایده و هیا کارن درسی خوا سر بکن کارن سایه و اینکه یعنی وقتی گو چه اماجی چه غایه هاتیه اونکه چه بوه سایه بوه اماجی kullanmış بکن bu şغلinin uyu zamanı faydalıya. فداينا كي زراراي هاي فداينينا يعني غير قنادنا درسي خوا اشترى بيجم كيري يعني زراراي زعفه شعبي وعربي بيني وعربي فقريات سرقلي سرويت مني زماني وانا كي ناك بسر يدي بابي وادا sürekli caviyat oyun ediyor, leis gidiyor. والله أنا باش تلفون تاثيرون والله تلفون وقتا كذا باش بينها حمي بيه فيسيولوژي إنسان خرد که والله ده جارش كره خالد بجاش تمش تلفون نكره به بال خادر که بدر هوا بستینه. والله الجوري جواز بينهم يعني نباشا هم فكري خوون تعطن هم دي بابي خوش بيردكن هم يعني فكري خو حمد باك دجنة تخنا تليفون هذا ولو بيرو ورد بن او دفع خود چنه وقلاجی فکری واسر تلفن आहे نباشه انترنت تده زارو كنا oyna ما oyna تشتي جارنا تشتي بيز در دخل او قعاز دكن بجن تشتي جول در بعد بين جول مالتنا باخو او اتياوجي هيا والله تلفن بو زارو باش نه içine mektabe ders خوا çalışmıştı ben telefonu der çalışmış ne ben işte arabacım telefon boşuna beyni zor خراب که تلفن و تابلت bilgisayar سر مجیه و سر بدنه و ضعف نقاشی جدبن و زاری قبل او تابلت و bilgisayar و تلفن دستی واده من آواج دنیایتنا آواج حواله واتنا لیسکی واتنن yani dünyayı قدبن زاروک تلفن هبن kafayı و نادن ders naşorun ondan sonra der ki kazanmış naken
تلفون دم زاروکی خوش بنا گلی میزنی آن ولی نمیزنی آن ولو سنرا کی تخنه ده ولو بنا گلی میزنی آن لی نمیزنی وقتی گو sürekli lemezene او nakişerine başa روژه ده ساعت ناجوارا شکارت کن گورا وی ساعت لید مزینه گهداری که آدم سنرا که ولو دینیش بنا زاروکی سنر نادر نادم واهیچ به زمانی تلفنت نادم وا تلفن تشتکی نخواشه تو تلفن کره خواهیت تینی والله دست جرا مش دست آسان دیگه ایم از الگوری دشنجا خود بیم رای خود بیم هیچ نخید استفاده هیچ نخید استفاده نخید استفاده یعنی از گلک زارو کن هاد بینم 3 سالینا 4 سالینا و اینا به بنالیزی هیچ دستی تلفن نکبی راست به مجهول دبی اما عقلی حمد کبی تلفونه ده زارکی خوره sınırlandırma binin yen est roje zarki خوره roje 2 saata dikabine interneti yedici derse xo gerek bir şoğlun ejvan ra roje 2 saata tane fırsat dedim var. والله ساعتي مدري ساعتي كافي باش خنا كيف شوي درس خو تشيكا ام بخازوكم زاريم مثلا ساعات 2 ساعات انزيده اما زاريم جرا زعف جراجي مخبره مملكه كمردن مال بيجي زيتر قدار دكن روجه از تلفن ساعتك مواد بهم تلفن ضرر ضعف قلامش نه که دست ناشغرن سوشال مدیا الگورا اول سر میجی زاروکا اتکی که چاود یعنی باشه نباشه زراراوی چیه؟ لگور فکرامه اتکی سرت که زراراوی هی کاراوی تنه yani sosyal medyaya civaki tibçi gaye ve naket şugulene gora ve naket faydalı ya da zararlı. Gerek muhub zanebuni ve naket bir şugulene. Miraçta telefona xwa, piştir min telefon bakır, piştir askatma tablet da u bil pireka xona mezan u mzaroki xoşi nemezan. Vakti pireka min tiştek ejme persi guhe min ilwur be çavi min telefon da ya da bilgisayar da ve uy vakti muho sürekli çavi muho meje Muhammed işte vakti gol tarafa ki bel tiştek mezene muho hep sinirli gibi muho işte ne xwaze beji muho ki yani. زراره سرمجي اف الكترونه الكترون زحف زراره دي شعب ودي ميجيجي sinirlenmişti ben acizdi ben derse xo jina şoğlun kebe acizdi ben سریوات شی مجیوات شی جار جان نخوشی شد جبرو دی باب جبت ولم زعف راسسن وقال منك يعني ان زعف دی باب زيتر راسسن زارو قفايو نادم بينه ونادي درسه قفايو دي internet ve telefon. تماشاوان عزیز لسر تأثیر نینی لسر مدیا جواکی لسر زاروک مل لسر جوانان لسر خواندوانان لسر پتکان ام به مسئله خبر دن کسین کو زاروک ما بونه ایسیر و بندوارن ین تکنولوژی و تلفن و مدیا جواکی تأثیر نینی عمر چاد کار خوشوان یکان خلاص بکه اموان یکان خبر دن میوانه میجی ماموسه رهبر و دوی مسئله دا پسپورجی برز عبدالرحمن یل میوان منه اموان مسئله خبر دن گوادنه ما هنه گوداری کر جبو زغارو کن خوشم ام اکن یعنی سینور اوی چیه مثلا زانست چید بیجه دوی وارده کسین حتی چند ساله دوی قد تلفون نرینن کامل تلفون بنرن اكو كوسه هي انجام كوسه داني پیشامه تشكي واره امني كارم يعني جبابه كار زراره زراره يعني جبابه كار پر زراره يعني ببك بيجم چند حتى چند ساله يعني حتى 4 ساله 5 ساله وهاز بيجم تشقد درينك تليفوني بدي دستي ببك ابتكا هخصا باشه تشکی واره چه بیک دهیج سالا پیشی ده دیدن دستیوان جبوک نانی و خوارنایی بدنه اما خوجم تمام مثلا هم دبیجن جی yani zaf de baviş de bejin ya başa ko telefon der ketep xode neb telefonun zarke men na net xwar tamam kafkadın heval ki jwana dve terede goçe govade karana je telefoni ji şevan saadet şey ser telefoni raste evet peki که پتک پرچی بود تو خوازی چو بره بیراوی یا جیت شته نرمال چو بره بیراوی نرماله یک پرچی بود
دوی خوارم که به بیراوی ای تو وعده که برچی بو تدخوازی تلفن مره بیراوی ناخوزی ات تلفنی دخی بیراوی جبه که تلفنت دیه تلفنی دیه او جی نام به هفدو بداتی نه نوسا پاولو زانی کوچک پاولو جی زانی تدی زیله لید خستو زیل لید خست ناند دا کوچکه کوچک وعده زیله دبینه بینه دیسا تولرانس هوه زیله دو گوهیوی دته دی گوهیوی زیل تشکی فهم نکه اما زیل لید خه ناند ده زیل لید خه ناند ده کوچک چه فهمد که دبی کانه که زیلی کت اوی نان جیوره امن گلساوی شد بعد وی گریزی چی بو تولرانس چی بو باغمنی بو مسئله تابلت و تلفن نانه تلفن و بتیکا ببک هجی اوه انتشته باش دیدیم مثلا برنامه من خلا دوپامین کر دوپامین گر کی لپی خوارنه باتانا جبر که خوارن و تلفن به هوا گریدا ته باغملغا ام پیشه تلوی درا گاوی داویجی بله دوی تلفنی دخیل شونا خوارنه خوارن جلی پی خو دوپامین تینه وعدک دوپامین هادنی دبی الماندن جی چه بو باغملغ yani ve mesele telefonu و خوارنه دوی مرف حقیقتا بزانه بون به بزانه yani جبر کو ام پسیکولوژی زاروکه خو خراب کن راسته tamam ام نابجی yani شو حیانا هاجم نگوت نه کون تلفن نه کون تابلت نه کون اینترنت نه کون مدیا جواکی جبر کو انا دوی دم ده احتیاج کش جبر و احتیاج اصول yani دوی مرف قاعده کوي هبه دماوي هبه وقتاوي هبه hocam kurtasiyet fazla tişik diye sab gotuna kamera davi be kesi ku bu bağımlı bu bende u esiri teknolojiye meçap ka hocam jibem çap evya bağımlılık aneka deseme çara de deseme çar kitaba نخوشینه پسیکولوژیکه بله دنیای دوی درات نخوشین ته قبول کردن نخوشینه سری برنامه ده مچار حب تشتکوت یا اگر کوان هر چار تشتا هبن ناوی وی تشتا دبه باغملق نخوشینه جبر خو و جارنا چه نابه هنگ جوان مریف دچه دکتر درمان ده bu derman başladı ben هنگ جه به تراپیا başladı هنگ جه بخوجی کارن درباس بکن اوانه بخوی کارن درباس بکن ایک اگر کی هارن دکتر تراپیا ام بجنه وانا برا هار نوره او ایدن کارن چی بکن دوی دراده ان تشته باش که مرف مجیه خو وی تشتان نه بیجه وی تشتان نکه مرف تشکی ته خشوناوی وکا مثلا کلمه ما ام بجن وان ساعته که که اینترنت کی جانه ام بجن نبره saat 4:50 de şuara aktivite ki din texe em bejn veka spore dest xoş yanji bexewi dimine merve ke bexew dimine fikrandina wî her daim kemasi dede heye ji bo wî havî heta ji meriva tê piştî nehu nîva te çi xasî nêzî nehu nîva bigirê xewa xwe razana xwe û serê sibê jî pêncû nîva te çi xa di vê naberê de razê tenduristiya vücudê heqsa baş dibe ew jî o aviya av asîseya pir vexwin evan her sê tişta girêdana wê biçibe bende biçite bağımlılık biçibe biçite her sê tişî wê pir kêm dike hocam malata ava be avatir gelek spas ji bo van agahiyan û ji bo vê sohbeta xweş pir kêf xweş bû nava de malata ava be spas dikim gelek spas temaşavan ezîz ev mesele mijar hakikaten giring e divê heyamê de jî em zêde bi sedema koronayê jî em têkilê vê meselê bûn her destê me me vê meselê ravekir aşkere kir hisên ku em bêjin dêw bav zarok jî vê meselê bira ew jî baldar bin nebêje em nizanin ya zarok filan bêvan tek tişkî dileyzin em nizanin divê dêw bav jî hîn bivin çi dileyzin çi divê baldariya wan jî bala wan jî hebe hêvî dikim bernameke bi dilê we derbas bû divê qenetê divê baweriyê de me
سبيدا همان ساعات نه سبيدا ام دي سال قال هفدو بن او دمي فاني من الاستوديو بن افجر مي باسم مال باتا كان بكن حتى وين فيني خير وخشيه ده امانه خدي